muno abako mwana nabaine kodi ekintu kyatebekana mwenu ayitugambira rebi nakagwe akagwe akomwana no mushiza bona bakaba bari mu bintu bimwe haza hija ba mu corruption omwishomero anya tegereza haba mu bintu byo kuryenguzi obushumankuzi kandi ayijeje mawe kayahangire n'abantu bagiraga migasho ayijeje nyo kutakoraga naho nguhino muntu bayo mo ikakutoramanya baraziba twagamba bikabera ryabusha imwe timukarebaga entase y'abantu ngo irengine ibuka ayijeje ukozireki bayijeje beze bakozera mu muhango umukwata bashumankuzi agashumashuma ngero myaka nkeshatu akwaziro mushawo mu myaka ngo kizampo tubarebera bamitoma tubarebera imbiro asigira bakampara baramanya bayikine nawe yaza kwimbira abamitoma hati hiza habaho diru ngo baragaze maka sente bagira ko bakikora bakatema yes bakateme haza barondera umwana ibizambi yananka ebehwirebe ya PLE ninga USE ninga USE hati umushija akabashita mu office agira zakateni zenyuma zakateni zingwe ko kubashita mu office ngeze kateni zino folders ngeze kushomoza kwa tayitaka izo tizine plan bikereza nangu hati bayino baza kureta sente z'ebizamu iwe cyo rakore sente zitorakwereze utwe bizamu Sorry, okora zo kutebizamu. Bariyo nyuma ya kateni. Sente zo kwereza cash. Haza umbintebyo tibyorobi. Bakwata emyaka y'abana ibekere nerafuka busha. Yona nefa busha. Niwe bakwataramu. Nene kesi nishomero bali bani. Mukam bwenu TikTok yatwabye. Ayishomeraho baronda sente nunje mununga ngo akabagambira miliyoni manecweka. Zokure kuri bizamu kugira ngo abana batunge bizamu mbwe results nanka aggregates nungi kandi baye babakoze hati no muntu kimanyire umushomesa azaho bari abayinvigilators bijana nanka konka ngo binemo bari abandi bantu abakwana bacondoza na beta supervisors twakweta ba scout ni nabo scout ni nabo scout si bakaba ndikira sente zo zona bazereze bamanyerese iyo namba ya sente ni mucamanya hato mushija bamuretera miliyoni imwe n'ecweka stamo mu office papura byona ayanlishinga nozeta ki ziri mo objectives for example when was Iron Man in Uganda no jengo he was the oldest man in Singapore hazobwe hakaba harimo objectives wa A B na C ebitabo tukabye bomwe Mwana turujirisha miliyoni bagira ngo no 45 minutes nubageta around 1 ninga instruction yes paper 1 mugikorere attempt 3 questions section 1 section A na section B attempt 2 questions in section A and attempt 2 questions in section B compulsory objectives ati abana kuriya umushira muri interesante ze miliyoni imwe n'icweka azitomusha ibizamu impapuro zona kandi ngo wabera ayizire kuri ikintu ecyo akayene ka kamera kempora namukwaza sente ibyo menya kamera zone ze miringo minji na mutara nkeje inkachawe android kwatisa hata jimpa kamera ya buri ejo wajero ja unika kakoni konke jimpa yo yenka niba naba Israeli barakozeza chawe android tutera TV yitu yakagwe turi live hati ibintu papuro byihayo abanza bareka samba ati mwabireba ati bizaba kuza gukora injagari bari kuri sente nazo bugweno zirabaza kwa tipshani icyo cyoge ati abana bazombi zamu batakashiro mbizamu uriya manya bakati baramukize ngo abike sente umusika utakayekire wao umusika utakataha mbare yaho kushobora batsente ati mari mugurize ati mwana muguza cyane sente yebuzabuza zinaga nyuma yaki sije kushe kwasiga wabasa ya kwata sente yazinaga nyuma ya katenzi ngwenga hano biha reka tubaze gutomero gake utwizi mbweno turyaho turyagati yakagwe turebera kutangara wano yetegereza je abantu kuriya babayo bagira ngo ngo honka shogo muntu yaba sente yazaga muri kikanche
tubaragaramu iyaze hakana aha mwino business ya miliyoni imwe n'icweko yaze nagira uko inyuma itari mu office ya basi washireba waguza ki ngure kuri nkurungu atesete hazo ngukari yemera hands down kandi bari basani bize barikari kuza kukwata manya barabara mu kigenderwe cy'abarete hati bagamba kagamba umuguru pande muguru sawa fuga makasi hata bwa kuri nguru za sentebe ergetane bichirinje yine siriyo nambera manywa eyibara bamuvera bagira ki Bank of Uganda siriyo namba ABCD tuje no tushobora hiwazi